Mwanchi muligeria bugeta sini kia Ndizi TV na ende na kualeganirie Amayia Chinsa Isano na Ibere litukone lia Jumapili chitariki 15 nemo mutenyokane omwaka bw'ekiri Ibere na 23. Mwanchi muligeria na ende na kualeganirie bene Amayia Chinsa Isano na Ibere chabona mubaso kurugaiga ase studio litikonelia Jumapili chitariki 15 nemo omutienyi noyo kane omwaka w'ekiri Ibere na 23 na kualeganiria ase njira ya bene gere twimanye narere yagendete gokoreka ase liroba lya Gusii na boigo Kenya engima inyora litikolia lero muraibwense Dr. William Ruto nigara sensemo ya Kenyatta Stadium igotoke county ya Machakos asibale no mokonyo ya Rigathi Gachagua murugio ya Rachel Ruto amona barai beserikali ya Kenya Kwanza kerobaligani no mugavana bwe county yo wa Vinyandeti asama sabo yo bwa mo which kanisa ndogende to kubwatelia engane yo asenchira ya bene boigo muraibu kya makia ODM Raila Odinga nere no ara sensemo ya Kamkunji county ya Nairobi asama sabo boigo ayonsi ndo kwaliganiria samangana Amayia Chinsa chiko bwatia kolende nara yo agende to koreka asense ya Kenya asibalimo gotobwate wetera senchira imitandao Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook abaigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende nabogo tweet @Ndizi TV News kwiranda segeke kekerebosyo egere nkomanya yo mona yanda mange asenchira yo bwenge Ncheni gonkoro kwa sara Nyarangi Ontita kabamo na inche goika omoelio kerobono ebyombe byabalendi gosabanya nyimbo banyariko baba koboliwa bachene chinchira chia bene gosemeroberio yogokora oboibi bw'ekanisa samatuka bwangoiga chikanisa chinyinge asorogongoro wa Gusii nigo chikali kobunwa na koibwa ebinte bingekigima ase ya bwangoiga ere kanisa Nyamache Green abwa asibaiberwa gwetania enibe isane shilingi chiribu chimie sano na isato abwa soyo kabiro momeya aigase county ya Kisii Samuel Nyangeso agikeire ngane yo mono chingakikiranete ase ekanise yo arabatiru asenchero boikirano ndogende takorosugwa no muri kwitobo mangana maya Brighton Makoli kolende yenere nkwana ya Samuel Nyangeso. Hili ni kama limeenea sana katika county zetu zote mbili. Kiwa kaunti ya Nyamira, ikiwa kaunti ya Kisii, makanisa yamewahi kuvamiwa sana na vitu vingi ambao ni vyombo mbalimbali hasa electronics zimewahi kuibiwa. Nataka nichukue nafasi hii ukasifu wale ambao wameingia katika biashara hizo. Hasa hizi biashara zimeanza ambapo watu wanakuja kuhaya hizi public address na vitu zingine ndio imelefanya biashara hii kuwa, na nataka kuuliza wale wanao wamejiunga katika biashara hizi wawe macho sana, kwa sababu sasa hivi tunataka kuuliza serikali ianze kuchunguza kati ya vyombo hivi vingine ambao watu wako nao vya kibinafsi, iende ikawa some of these instruments ndio zimekuja kutolewa kutoka makanisa abanaenda wanauziwa. Kwa hivyo wakati unataka kufanya biashara zako kama ni biashara aina hiyo ekiombe ky'abanyagitari orosagia rwa Kisii nigo kigenderete kugikeria egekorwa ekyo ene kigwase nyagitari anduru egotoka meya South Mugrango abwase serikali ya county yaligete korusia emashine yamo na kuira goika asensemo ya Keumbu egentobono kyairera abamenyi benseme yogo swase nyagitari yo na kobatigera chingoma ensemo y'abanyagitari abo korengana n'abanyagitari abo nigo batebire mbali
gochia kogenderera korwa obokoreri asensemeyo egekogera ing'aneyo nigo esegetire gesiasa asibatebire mbagwanchirana abanyagitari bamwabo banyarwa bagutigirwa chingoma naenda asibakorera obokoreri bwabo nigo yarorekanire bakaregwetera amang'ana amakong'u tigaturategerere nkwana y'abanyagitari abo korwa sorosagia rwa Kisii. An official communication to the county and other relevant authorities to do thorough investigation of that incident. I want to emphasize that as healthcare workers, doctors, nurses, clinicians, we took an oath. Healthcare workers can work anywhere and we work without partiality. So that incident still shocks us, and as we advise the healthcare workers, all of them to withdraw their services till that position remains, until such a time we feel it's secure for them to resume back to work. That we are aware the people behind the act that occurred in that facility were well organized, and they were organized by the local politicians. Let us not beat around the bush and don't say the truth on what transpired in that place. There is no way the community can organize themselves in such a way to try and prevent a working workforce to do their job, and because this was a normal government project. Chinga kiechobo igo abanyagitari korwa ase county ange 12 asense ya Kenya nigo bono batari guchikogenda ase meremo gochakira Jumatane gocha kubwatekana no kunyorwa gwakanwa emesara yabo amo na maruburubo kwenekia yono molikiwe kyombe gya Kenya Medical Practitioner and Dentist Union asilieta damji atela oyo enekirebuna ebyombe binde gati abo aborokia amo n'abanyanyimbo banyorire chibesa cyabo kurinda abanyagitari wikabono mbaranyara ko bagwakanwa gati ye county ye 12 bagucha kugenda asumugiro ngamone county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nyeri, Kisumu, Laikipia, Bomet, Nyandarua, amone county ya Mombasa gati ye chinde chinyinge echobono barurege kurege tinde nyambali guchiwakanwa ebesa yabo mbali gucha kugenda ase miremo. The Treasury need to undertake and see that it is discriminatory to pay other civil servants, for example, from the police service or from the teacher service, and leave the healthcare workers and consider them essential. It is clear that all workers have to be paid, and we should not normalize delay in salary. Omo waziri bwechisemi Ezekiel Machoguli tukuligoro na talirete eskuru ya MUKUMU ya Banyaroka iyo gotoka se county ya Kakamega kubwatakana nega korwa abwase aborokiwa basiri obugimana abande bagendete konyoro bugwenya ase chinyagitari ao ase county yo boigo niganyartko ba kagotenenia ekyombe kya board of management ase boigo amwagete transfer gose komo chencha omwalimu monene Frida Ndolo korwase eskuru yo ya MUKUMU chingakie chyo molikyo botambe ase wizare yo Belio Kipsang nere no alenga se county ya Nyeri abwasa boletya babwata ni bonsi kwene kyabunanku bwaterana bale na gukini birengo byechisemi aso kubeka bochenu boisaine ase chiskuru ao asense ya Kenya. We are starting treatment of the water at MUKUMU, and not only in MUKUMU but the entire county with immediate effect. And as we are treating the water, we will also be able to undertake testing on a daily basis to confirm that whatever bacteria which was in that particular water has actually effectively been dealt with. Also directed all our officers at the Ministry of Education, the Teacher Service Commission, our officers in the Ministry of Health, and working together as the two levels of government, the national government and the county government, that our children are saving our schools in all ways that they need to be. Chingakecho mo cabinet prime secretary Musalia Mudavadi
nere litukuligoro na kwanirete igoro yemeroberio serikali agenderete kubika binenjere moyogo kinia ebirengo byobochenu amone chisemi ase chiskuru ao mono eskuru ya MUKUMU girls amonere ya Butere echigotoka se county ya Kakamega asomo chando bwibirengo byobochenu bwene kiwa abwasabana barase chinyagitari ao konyora obugwenia nigatebire gwetero kubwaterana nababwatani bechisemi amo nabarai kurwase serikali ya Kenya Kwanza ni chekwenekia bunobochenu ngukiniwa bole amone birengo bichisemi okiniwa. Kama serikali tuko na tunasimama na shule kama ya MUKUMU na Butere kwa sababu walipata shida, watoto wakakuwa wagonjwa na hata wengine wakapoteza maisha. Tunasema pole sana kwao. Hata leo asubuhi waziri wa elimu alipita kule MUKUMU ili kuzungumza na kujionea kuna nini kilikuwa kikitendeka na watu wa Ministry of Health pia. Kile naweza himiza tu ni kwamba wakati tunangojea kithabiti yale ambayo yatatujulisha nini lifanyika kule, ni kuhimiza kwamba walimu ambao wako hapa na sisi wote tujihadhari sana, tuhakikishe kwamba mashule zetu ama pahali popote ambapo chakula kinatumika tuwe chonjo ili tuhakikishe kwamba we are operating in hygienic environments. Hiyo ni jambo la muhimu sana ili tusipate jangwa ama shida kama ile tumepata katika shule ya MUKUMU. So let us all be very careful wherever we are any one time tuwe chonjo. Omoliki amonene wikiama kia UDA Cleopas Malala bono nigatebire barabuo bune kiama abarase serikali ya Kenya Kwanza mbago chogwancha montonde bwensi komaswanana na komamachio murai bwensi Dr. William Ruto ikiagera nagendete kubeka emeroberi mekerano eliokorora buna ebirengo byobugima mbichigokea wochakire wiki eyetogosoa lero. Malala yororekanire komamachio murai wikiama kia UDA Raila Odinga kwariganĩa maandamano ayuakagere gochia gokoreka wiki eye nigatebire mbali gochia kogosererigwa amone gitambokero kia Azimio la Umoja One Kenya chinga kiecho mugavana bwe county ya Uasin Gishu Jonathan B nere nigaene kirebune chine chinga kichabaremi bagwenete kokamera na kwene kyabuna endagira ni chie konyorekana samatukari bosyo abwasa ene kirebune county ya Uasin Gishu mbali gochia kogenda so omogomo gose mbali gochia goshiriki asa maandamano ayuarobereire korwasobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya. Na kuambia huyo mzee wa kitendawili Jumatatu chakula, bei ya chakula itakuwa imeshuka chini. Hiyo sufuria yako tutakufunika nayo na tuende tuhakikishe umerudi Bondo kama sufuria iko kwa kichwa, but we shall not allow you to come to our government to force ati anataka handshake. Mnaona kuna amani kubwa sana. Saa hizi wakulima wetu wako kwa shamba, wanapanda mahindi, wengine wana prepare mashamba yao. Hatuna wakati ya kuweka siasa. Siasa imepita hapa. Na sisi tumesema Uasin Gishu hatutakuja kuandamana hapa. Hakuna wakati. Tunataka tukuje mbele ili watu wetu wakuwe na vyakula. Hii kelele ya kusema tuandamane ni kwa sababu ya njaa. Wanasema hakuna chakula ya kutosha. Lakini sasa tumesema tutapanda chakula ya Omotenyi okane no motenyi bwokorwa amaigerio nobomanyi igoro yomochando autism gose World Awareness Month ya autism ase ensengi malitkoligoro ebyombe ao nigo byasogetie nakora omoyega osamameranyo amanyikanete buna modeling asabana bobo bwatu mochando yo unenchereye moyo kuorokia na koligie byegwa biregatigati yabana abo niga baiboli baboli wemba baisa kobisa abana abo nonya libagaliaye kobasokia bunenchereye moyo kobakonya osembanyale ko baba gokonyeka korwa sebyombe ao ebibigosira abana bali no mochando yo.
figure out how to spread awareness. We saw that doing that modeling was something that everybody was interested in, and it will really give the kids with a different able, a chance to show that they are not just so much different. For us today, the call is just to rally everybody. If you see somebody with autism in your neighborhood, in your family, then there's so much you can do to just create an inclusive environment, a friendly environment that will make them feel like part of you. Mwanju muligereria gwikira bwono ngukurira Amayia Chinsa Isano na Ibere asenchira y'obwenge kolende chikuraga na ende 10 ntumira na SMS iga ya Amayia nkumanye na ende asenchira y'obwenge ngomanye nkwana yo murai bwense Dr. William Ruto yuikiranira masabo y'obwamo bw'ikanisa ase county ya Machakos na boigengana ya Raila Odinga uyobo igonero ikiranira ase kanisa ya Kamkunji meye county ya Nairobi boigoni nchiko komanyangana kiabamenyi be constituency ya South Mugrango bachakire korobekana kubwatekana no gosiekwa kwenye gitari ya Nduru muliko ito Josephat Hamisi no agete kambi me ya South Mugrango egerato bwateli roboti ruo asenchira yoboikirano biyamana asibali mwensi mwato bwatire gwetera asenchira ye mitandao Ndizi TV News Digital yonensemo ya online wase Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ngwakangambia mono kirage olito bwatera nakomo kwene kionsi ya gwikire gwetera asenchira ye mitandao chivicha na marioge nigakoro kwa oyo minto Joshua auta na inche nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita na kuganiro twarubuligereria burubia.